Dajemo anesteziju i vadimo parodontopatične zube. Na 3D snimku određujemo poziciju i veličinu implantata u zavisnosti od raspoloživosti kosti. Zatim pažljivo pravimo rez na desno. Kada podignemo sluzokožu na viličnoj kosti, boririma bušimo ležišta za implante, čime određujemo pravac, dubinu i širinu ležišta prema planu ugradnje sa 3D snimka. U pripremljena ležišta šrafimo odgovarajuće implante sa multiunitima koji ispravljaju kosinu i pravac implantata. Zatim desni vraćamo na svoje mesto i fiksiramo ih šavovima. Na rentgenskom snimku proverimo kako su implanti ugrađeni. Odmah zatim šrafimo nastavke na implante za skeniranje i skeniramo otisak. E-mailom šaljemo skenirani otisak u laboratoriju gde tehničari dizajniraju zube i kompjuterski vođenom frez mašinom u desetinku milimetra prave precizno provizorni most. Kad most posle nekoliko sati dobijemo iz laboratorije, šrafimo ga na implante u ustima pacijenta. Na kraju otvore na mostu kroz koje prolaze šrafovi zatvaramo kompozitnim plombama u odgovarajućoj boji.